Pagbasa tikang santos nga ebanghelyo sumala kanuhan. Nagsiring Hesus sa niya mga tinunan. Migugma ko kamo sugad godhan pagigugma han akon amay, ang pagpabiling kamo didi han akon gugma. Kung tumanon niyo na akon mga sugo, magpapabiling kamo ha akon gugma. Sugad godhan pagtuman ko han mga sugo han akon amay. Nga nagpapabilin ako dida han iya gugma. Igin sumat ko ini haiyo, base mahingada haiyo an akon kalipay. Ngan base mahingpit an iyo kalipay, amoy ni an akon sugo. Pagigugma ay kamo sugad godan pagigugma ko han iyo, han gidadako nga gugma, nga maangkon hin usa ka tawo. Tungod han iya kasangkayan amuan, pagtubyan han iya kinabuhi para haira ngan kasangkayan ko kamo kung bubuhaton niyo an akon iginsugo hayo. Diri ko na kamo tatawagon nga surgoon. Kay diri maaram ang surgoon han iginbubuhat han iya agaron. Lugod, tatawagon ko kamo nga mga sangkay kay ginsumat ko hayo an nga tanan nga hinbatian ko tikang han amay. Waray kamo magpili ha akon, ako ang nagpili ha iyo ngan, nagtuldok ha iyo ngan. Malakat kamo nga mamunga, hindamo nga mga bunga nga nagpadayon. Sanglit ihatag ha iyo han amay an bisan anong nga iyo pangaroon ha iya ha akon ngaran sanglit amoy ni an iginsugo ko ha iyo paghigugmaay kamo. An ebanghelyo han Ginoo. Mopay nga gabi aton nga tanan sahay kung adanganihin tinatawag kita naton mga kasangkayan o agaron kung kita nauna nga ni pagtawag baga piling naton kitaan baga espesyal haira kay kita man to nauna nga pagtawag. Danay kumbaga hauyaga basketball kung kita naunahin pagtawag aton hunahuna nga kita naan makarit hat uyag. Danay hat trabaho naman kung kita pirmi tinatawag ito naton agaron ito naton mga amo piling naton nga makarit kita. Ang pinakamasakit ko dito dida itong ginihimula kita nga tinatawag naton nga panakit butas. Kaya naman inin pananglitan nga ni kumbaga trabaho pa waray ito baga tinatawag naton nga mga sikat na trabaho baga mag-aram itong baga pinipilihan agaron waray nga ni ibang nakukuha kita nalaan gintatawag amo itong tinatawag nga panakip butas amo itong baga masakit hunahunaon ha aton pero man kung sugad pa man ito diri kita angay mabido kay ano nga tinatawag la kita kun waray nan ibang kinahanglanon ito naton baga kaupod nga kinahanglanon waray nga ni natatawag la kita kikilalan la kita ayaw kita kabido kay hamatahan Dios kung kita inin baga tinatawag nga inaapi ira kita gininhigugma kitahan Dios konsiring pa man ang tao nga mapinubsanon ipapataasan Ginoo. Sanglit kung makasinati man kita aton mga tagsa-tagsa naton nga mga trabaho, klase-klase naton nga mga kinakadtuan, kung ano man uyago, o klase pa man nga mga kung ito naton mga agaron, di kita malain, ato lahon-lahon nga ada ang Diyos aton nagkikita nga mapainubsanong kita. Kaya mapainubsano ipapataasan Ginoo. Puro parehas la kita ngadto iya. Diri kita makikipagkuntisay nga kita kinahanglan mahauna pirmi.
Kay kun aton hunahon may dako baga istorya hadi, may da bao nganhin inin unggoy nagkukuntisay hira parumbaay hira palaksiay. Inilagi inin bao kay mahinayay nagpapadayon layahin lakat kay kuntisay gud dira ini nga kuan naman unggoy siyempre kay malaksi dumalagan kumpiyansa yahin doro. Iya pag ihinulaton dito unahan tas masakahi pagkakitan saging nga hinog masaka kay makaon kay kumpiyansa in doro kay maiha pa doro umabot ini nga bao kay mahinayay. Ang bao okay la iya padayon lagi hapon hiyahin lakat wari baga hunong-hunong bis mahinay lakat siya hinahinay. Ang bao ay an kuan inin unggoy kay kumpiyansa pagsakan saging kinmaturugan niya kay maiha pa man adto hiya kay kamahinay adto niya. Tungudan niya pagkumpiyansa na perdira nira paraglanat kaya naman nangaturog man hiya. An bao kay nagpadayon lagi hapon an baoan nagdaog. Ito sugad gihapton aton trabaho kun may daman naton kaupod nga pirmi amon tinatawag sige la pasensya la kita okay la ito haaton kay adanay kasan iba iton kasagaran sumikat dayon pero diri man nag-iiha. May daman gintatawag to naton mga garon amo ra baga paborito diri't nag-iha kay anuman nagbubuhat manhin mga magraot diri angay dapat buhaton. Kasagaran nga baga nag-iiha an mapainuntas na nagpapaantuson, nagpapailob mapainog sanon. Amiton kinabuhi ni Kristo nga diaton nga magsunod kita nga dahan iya kinabuhi nga mapainobsanon masinobtanon. Diri kita ngayon magmamalaki kita nga so dinhi ako pinakamakarit ayaw. Kung may daman naton nababaruan to naton mga trabaho, may da naton kaupod nga diri baga magaram aton hiratot doan. Diri naton baga ubos lang aton pagkita. Aton la pantay-pantay kapag kitang Ginoo aton pantay la kita waray baga hataat sa aton puro parehas la. Angay kung makakuan kit sinati naton mga isig kasi tao diri kita magpamalaki nga amo ini ako on makarit diri sugad dito ha. Angay magpainobsanong kita. Buligan naton iton mga nanginhanglan karuyag mahibaro atong buligan diri naton kay pag daoton. Amen.